Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho. Ni breaking news tugiye guheraho. Igisirikare cy'u Rwanda RDF biravugwa yuko rwose cyarashweho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu kiyaga cya Kivu. Turaje tubabwire ngo nihe byabereye ingabo za Marine, kandi biravugwa yuko zishobora kuba zakozanyije ku rwego rukomeye. Ni breaking news tuzanye muri uyu mugoroba wo ku itariki ya 11 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Tukaba turi ku munsi wa kabiri w'icyumweru, intambara y'urudaca n'ubundi ikomeje kuvuza ubuhuha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bigakomeza kugenda byototera ibihugu bitandukanye byo mu karere, kubera yuko harimo haragenda havugwa havesigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Nyambukiranyamipaka zirimo ziraba rero bitewe n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibingibi gusa turi bugarukeho, kubera yuko turanagaruka nanone mu bice bitandukanye aho umutwaye mu 23 urimo uragera. Hano dufite video ngira ngo mwabyumvishe. Uyu nguyu rwose numwe mu bagabo bakomeye cyane, yitwa Colonel Nsabimana, arimo aragaragara abwira urubyiruko rurimo rurashaka kwinjira neza mu mutwe wa M23. barimo barashiramo ari benshi cyane. Ndaza kukubwira mu by'ukuri ibyo yavuze, ubundi ibi bintu byabereye he. Aravuga ati banafurahia jeshi la M23. Rero ibintu bikomeje kuba ibindi. Ni mu gihe kandi ubwo ataka karabutaka zikomeje kuvuza ubuhuha mu bice bya Side Kivu, intambara karabutaka ikabikomeje kandi kujya mbere. Turaje rero tubive imuzi n'umuzingo nabyo. Hari amakuru kandi avuga yuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirakira inkunga zikomeye cyane. By'umwihariko rero tukaba dufite amakuru avuga yuko ingabo za South Africa zohereje abasirikare benshi cyane, hafi 700 ubwo nabyo turaje tubivimuzi tubabwire ngo birava he birajya hehe. na makuru akomeye cyane yo kuri uyu mugoroba, babwira yuko hari amakuru aba yiganjemo rero update karahabutaka zirimo biragenda bicicikana hirya hino. Ibintu rero byakomeye, ibintu byabaye ibindi. Intambara irimo irafata intera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha noneho rero ho ni ikitwa muvoma yongeye kugaragazwa na M23 Alliance Fleuve Congo. Abaturage uko banganaga bose bongeye kubigaragaza, baragaragaza ibyishimo by'igoma, ariko bakanavuga yuko ngo bategereje kandi kureba ibishoboka byose ko na Bukavu nayo byagenda uko nguko. Ni video mu by'ukuri navuga ko ishimishije cyane. Video Colonel Nanga agaragara imbere y'abaturage mu mujyi wa Goma, bikagaragara ko mu by'ukuri uyu mugabo yari yishimiwe cyane n'abaturage. Ibi rero ni Lawrence Kanyuka bishyize ku rukuta rwe rwa X, yagaragaza yuko rero ibishoboka byose n'ubundi umutwaye mu 23 ugomba kubikora.
bakaba rero ngo bagomba byanga bikunda kuzatanga umutekano ngira ngo n'abayobozi batandukanye rwose bari kumwe n'abaturage babagaragariza urukundo. Aba rero batangiye guca amarenga ku isaha n'isaha bagomba kwinjira no mu mujyi wa Bukavu, umutuzo urangwa mu mujyi wa Goma cyangwa se umutekano barimo baragenda bakreatinga, dore ko bitari byagenda neza byose bakazawugarura no muri Sud Kivu. ngira ngo urimo uramwumva mwiringana rikomeye cyane avuga ati ibice twarabigaruye kandi tugomba no gukomeza kugarura ibindi bice. ati ese murashaka ko tuzaguma hano i Goma? ati murashaka ko tuzajya? ati nimukomeze mugende Kinshasa. Ibi nabyo ni ibintu tugiye kugarukaho 5 kuri 5. rero nta handi ni kuri Rwanda Irizi Media mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo. Nta bundi buryo wabonamo amakuru rero usibye gusa gukanda subscribe ukajya ubonera amakuru ku gihe. Amakuru kandi mu by'ukuri afite byinshi asobanuye, amakuru afite uburemere niko navuga, kubera yuko turimo turaganira kuri byinshi muri politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. by'umwihariko rero tukaba turimo twibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. hakomeje intambara y'urudaca muri iki gihugu rero, aho umutwaye mu 23 ukomeje gusakiranya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. bo bavuga yuko kidafite umuco, kidafite mu by'ukuri imyitwarire myiza, dore ko muri iyi minsi harimo haranagaragara na benshi cyane mu basirikare babo barimo baratabwa muri yombi. Reka duhere amakuru yacu rero ku nkuru y'incamugongo, inkuru mu by'ukuri ubona yuko itari yajya hanze, turi mu wa mbere barimo barayibreakinga. ni inkuru ariko mu by'ukuri navuga yuko iteye ubwoba. ingabo z'u Rwanda ngo zarashweho bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. iyi ni situation kandi ifite ayihuriye n'ibirimo birabera muri Sud Kivu. mw'abantu mwe, ibintu bishobora kuza gukara cyane. FARDC ishobora kuba ishaka gukora intambara mbere yuko iterwa, mbere yuko igabwa ibitero simusiga muri Bukavu, dore ko umutwe wa M23 warangije rwose kuvuga ko nta mikino ufite, ugomba kujya kubohora abaturage. mu makuru rero dukesha bamwe mu bakurikiranira hafi by'iyi ntambara, bamwe mu bakurikiranira hafi by'uyu mutekano, mu makuru kandi dukesha abaturage bo mu bice bya Bukavu, amakuru dukesha abaturage bo mu bice bya Nyamasheke, aravuga yuko ingabo z'u Rwanda zarashweho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. reka wenda dusome bumwe bw'ubutumwa bw'umwe mu bakurikiranira hafi iby'aya makuru maze wumve uko bimeze. aragira ati hari umuntu umpaye amakuru ambwira yuko hari abasirikare ba RDF bakora muri Marine Force bari Nyamasheke, bashobora rero ngo kuba barashweho n'ingabo za Kongo ubwo bari mu Kivu muri patrouille bisanzwe. nuko rero ngo ariko bikaza kurangira mu by'ukuri ngo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nazo bikekwa yuko ari ingabo zabo zirwanira mu mazi ngo zarashe ku bwato bwa RDF. arambwira ati ndaje mbikurikirane neza, ati aya makuru mu by'ukuri niko koko ari byo ndebe maze uko bimeze. nahise ngerageza kuvugisha umwe mu bagabo bakomeye cyane uri mu bice bya Sud Kivu, ambwira yuko mu by'ukuri nabo bigeze kumva ibi bintu, ariko arambwira ati ni kure cyane kubera yuko ni mu bice bya hafi y'ikirwa cy'Ijwi. ni ikijwi ni kwambwira. reka nze nsome neza icyo kirwa mu by'ukuri gishobora kuba cyabereyemo ibyo bintu, ubundi ndebe amakuru mu by'ukuri yampaye. yego yabinyeretse rero, ambwira ati ngiyo iyi ni mapu, agerageza kuma mapu, arambwira ati ahangaha ubona nashinze agasaraba rwose niho neza ni ku kirwa cy'Ijwi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. haba hari ingabo, buri ruhande ruba rufite ingabo, atariko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nicyo cyatangiye kirasa ku ngabo z'u Rwanda. amakuru rero kandi aravuga yuko aba basirikare ba FARDC ndetse n'ab'u Rwanda bashobora kuba bakozanyijeho igihe
kubera ko ngo ibi bintu bishobora kuba byabaye mu masaha y'isa moya gushyika ku masaha y'isa tatu. urumva rero nimba byabaye amasaha abiri byashoboka ko ari ibintu biremereye. abantu benshi rero barimo baragenda babitangaho komenti mu bice bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. uyu nguyu yitwa umuntu w'Imana yanditse ati abo ni abapfu mubareke barashaka ko tubakoramo ndetse ngo barangiza bakavuga yuko u Rwanda rwabateye none rero mubareke nicyo kintu bashaka rwose, barashaka guteza ibyago igihugu cy'u Rwanda. naho uwitwa Okiti yanditse ku rukuta rwa X ati mubabwire basigeho kwifatira akagozi mu ijosi, ati barashaka uburyo bwose bwo gukurura RDF mu ntambara, ntibabizi ko imitekerereze ya RDF ari ya high class. naho uwitwa Intare Batinya we yanditse ku butumwa bundi bwari bwanditswe ku rukuta rwa X nyine buvuga aya makuru ati ibi ngewe ndabikunda cyane kuko birahita biba go ahead kuri side y'Intare za Sarambwe kuko Bukavu turahakeneye cyane. ni byinshi cyane abantu barimo baragenda babivugaho ibingibi kandi noneho bikagenda bifite uburemere. ngira ngo n'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo nacyo ndabona barangije kuri breaking abangira bati biravugwa ko ingabo za Kongo zarashe ku bwato bw'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi. ngayo nguko rero ubwiyo nkuru nuko nguko imeze, ariko bikagenda bihura cyane n'amakuru yagiye akomeza kuvugwa. hari n'amakuru ntarabonera mu by'ukuri gihamya, sindabona ikinyamakuru cyangwa se umuntu nabaza muri biriya bice bya Nzahaha, ariko nahamagara umuntu rwose. reka nze ngerageze ndebe yuko namubona noneho numve ko hari ikintu yatubwira. kangerageze rwose, reka ngerageze numve uyu mutaramu ko ashobora kuba yanyitaba akama amakuru ya Nzahaha, kuko naho numvishe yuko ngo hashobora kuba harashwe umwe mu baturage rwose, ndetse ngo ibingibi bikaba byanatumye uyu nguyu ahasiga ubuzima. mutaramu reka numve ko ari ku murongo wa telefone uherereye muri Nzahaha hariya, atubwire mu by'ukuri ese ubu bushotoranyi bw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bwaba bugamije iki? ese mu by'ukuri haraza gucura iki? ingabo z'u Rwanda se ziraza gufata umwanya nazo zifate icyemezo zigire gutya zisubize ingabo za FARDC? barafasha se M23 gufasha noneho umujyi wa Bukavu n'ubundi bihumire ku mirari, dore ko n'ubundi bahora bashinze ingabo z'u Rwanda gufasha iyi RDF nako gufasha umutwe wa M23. mu by'ukuri abantu benshi barimo barabyibaza ku mbuga nkoranyambaga. mutaramu ndamubuze rwose, ndamubuze ariko tubizeze ko aya ni amakuru turi bukomeze kugenda tuvimuzi tukamenya byose ukuntu bimeze, ariko mu by'ukuri ni amakuru navuga ko ateye ubwoba cyane. ni amakuru ateye ubwoba, ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. reka tugire gutya twinjire muri iyi axe. ahangaha ni mu gahinda gakomeye cyane, tutarajya mu nkuru zindi nari natangiye mbagezaho kugira ngo tuzive imuzi, cyane cyane inkuru rwose y'ingabo za South Africa. hano mutaramu yanyandikiye ati ubwicanyi bukomeje kuba bubi cyane, ati abitwa abahema mu mujyi wahitwa Fataki ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ati hakomeje ubwicanyi bw'imitwe yitwaje intwaro igirira nabi abahema. mw'abantu mwanga ni muri turi na mashusho rero y'abari mu bikorwa by'iyicarubozo, niko navuga. barimo barashyingura abantu mu buryo mu by'ukuri budahesheje abantu icyubahiro, ndetse ubwabyo budahesheje n'Imana icyubahiro.
reka tujye mu nkuru mu gihe tutarajya mu ntare za Sarambwe aho zirimo zirinjiza abarwanyi ndetse n'iki cyifuzo cya Lawrence Kanyuka agaragaza situwasiyo y'Igoma uburyo ki imeze akanabihuza rero n'ibyifuzo bumva bashaka muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tubanze turebere hamwe aya makuru avuga yuko ingabo za South Africa zaba zongeye kuza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zishobora kuba rero zongerewe. Nakomeje kugenda mbona amakuru menshi cyane arimo acicikana. Afurika y'Epfo rero ngo yakomeje kugenda yohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni izindi ngabo zisanga izindi zari zirariya zabuze ayo zicira n'ayo zimira. Umutwaye mu 23 ukabafasha ariko na magingo anga rero ngo bakaba bagishaka n'ubundi gukomeza kuza kurwana. Ngira ngo mwakomeje kumva na bamwe mu ministeri babo harimo ministeri wa siporo, umuco n'urubyiruko yagaragaje yuko rwose ngo agomba kohereza ingabo ndetse nawe ngo akizera. Ni leta ya Afurika y'Epfo rero birakekwa yuko iherutse kohereza mwibanga izindi ngabo ndetse n'intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu rero isanzwe mu by'ukuri ifasha kurwanya umutwe wa M23. Ibiro ntaramakuru Reuters byatangaje yuko ngo indege y'ubwikorezi ya IR-76 yavuye ku birindiro by'ingabo za Afurika y'Epfo zirwanira mu kirere bya Pretoria yerekeza hitwa Irubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro ngo zigera kuri 5 hagati y'itariki ya 30 Mutarama ndetse na tariki ya 7 Gashyantare 2025. Murumva ko ibintu hano bitari byoroshye kabisa. Umukozi rero wo ku kibuga cy'indege cya Rubumbashi, abadiplomate batatu ndetse na ministiri wo mu gihugu cy'akarere bemeje ko iyi ndege rwose ngo yajyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Umudepite rero Chris Haiteng wo muri Afurika y'Epfo yatangaje yuko mu by'ukuri ngo abasirikare iyi ndege yajyanye i Rubumbashi bari hagati ya 700 ndetse na 800. Urumva ko ari abasirikare batari bakeya cyane. Aho yabivuze agira ati twamenye ko abasirikare bari hagati ya 700 na 800 bajyanwe i Rubumbashi. Depite Haiteng unasanzwe rero hari umuvugizi w'ishyaka DA cyangwa se Democratic Alliance mu rwego rwa gisirikare yatangaje yuko mu by'ukuri ngo bigoye kumenya impamvu aba basirikare boherejwe i Rubumbashi kuko Inteko Ishinga Amategeko itamenyeshejwe iki gikorwa. Ibi biro rero ngo ntaramakuru bikaba byasobanuye yuko byavuganye n'umuvugizi w'ingabo za Afurika y'Epfo avuga yuko ngo nta makuru afite yiyoherezwa ry'abasirikare i Rubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero ngo uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yasubije yuko ngo atabyemeza cyangwa ngo abihakane. Ngira ngo murumva ko ahangaha ho harimo akantu rwose gahishe cyane. Afurika y'Epfo rero ifite ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru zifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 binyuze mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, ubutumwa bwitwa SAMIDRC ndetse n'ubw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, nazo izo ngabo zirahari. Ubwo rero abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bahanganiye na M23 muri Sake, mujyi rwose mu by'ukuri wari wegereye umujyi wa Goma no mu nkengero z'iyi mijyi yose ndetse na Goma nyirizina. Bapfushije abasirikare bagera kuri 14, abandi benshi barakomereka. Abo rero bakaba baramaze kuvanwa i Goma ndetse bigizwemo uruhare n'umuryango w'abibumbye mu kubacyura. Ngira ngo tubyibukiranyijeho baciye ku mupaka munini wa Grande Barriere uzwi ku izina rya Rokronishe binjira mu Rwanda bambuka za Musanze baragenda Burera, nuko rero bahita banambukira mu gihugu cya Uganda baciye ku mupaka wa Cyanika. Uganda rero bambukira kuri kiriya kibuga cya Entebbe bafata indege barataha barekezwa mu bihugu byabo, dore ko harimo abandi babiri ba Tanzania, babiri ba Malawi ndetse n'abandi bari barakomeretse rero
bahise bajyanwa. Hari abandi basirikare rero b'Afurika y'Epfo kandi bakiri mu kigo cyabo Igoma barindiwe umutekano. Oya, ni benshi ntago ari barindwi, ni barindiwe umutekano na M23 kuva uyu mujyi wa Goma wafashwa tariki ya 27 Mutarama 2025. Babuze uko bataha kuko ikibuga cy'indege cya Goma bakabaye bakoresha ngo cyafunzwe n'uyu mutwe wa M23, ariko abandi bakanibaza nimba iki gihugu gifite gahunda zo kubasubiza iwabo. Abanyapolitike kandi bo muri Afurika y'Epfo bakomeje kotsa leta yabo igitutu, bayisaba rwose ngo gukora ibishoboka byose igacyura aba basirikare, ariko yo yakomeje kugenda ivunira mu amatwi mwo ibiti, bakagenda mu by'ukuri ubona ko bagenda babica ku ruhande. Umwe mu banyapolitike bakomeye cyane ni Julius Malema utavuga rumwe n'ubutegetsi, yashinze Perezida Cyril Ramaphosa kubeshya abaturage ko bagiye mu by'ukuri ngo kubungabunga amahoro, nyamara kandi bagiye guhangana n'abarwanyi bafite ubumenyi buhambaye cyane mu bijyanye n'intambara, umutwe wa M23. Malema rero umaze imyaka myinshi cyane atitiza ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo yagize ati ubutumwa buzwi nka SAMIDRC twabwiwe ko ari ubwo bwo kubungabunga amahoro, ariko ukuri nuko abasirikare bacu batari kubungabunga amahoro, bahariya bari ku rugamba bararwana n'abarwanyi ba M23 bafite intwaro ndetse n'amayeri ahambaye ku rugamba. Iki gitutu rero kandi kikaba cyaturutse impande n'impande, cyatumye Perezida Cyril Ramaphosa atangaza yuko mu by'ukuri ngo azacyura abasirikare be, ariko isi yose ikomeje gutungurwa. Rero hakomeje kugenda hagaragara amakuru yuko izi ngabo za Afurika y'Epfo ahubwo ngo ziri gukomeza kongerwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ronald Lamola ku wa 10 Gashyantare 2025 yatangaje ko abadepite rwose ngo ko haba hakiri kare ko Afurika y'Epfo ngo yacyura ingabo zayo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo ko yakabaye itegereza amahoro n'umutekano ndetse ngo bikabanza kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byanasubiyemo na Perezida muri guverinoma ya Afurika y'Epfo rero kandi kaba yarasangijwe aya makuru ndetse bitewe no gutakarizwa icyizere kwa ANC ya Ramaphosa. Ibitekerezo ni byinshi cyane. Minisitiri wa Siporo, Ubuhanzi n'Umuco uyu nguyu yitwa Gatoyon Mekinzey we yabwiye abadepite ko leta yabo ikwiriye rwose ngo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo kugira ngo ndetse bihorere kuri M23 yishe bagenzi babo. Ibi ngibi rero urumva ko bishobora kuba biri muri bimwe mu bimenyetso simusiga karahabutaka. Ikinyamakuru Reuters ni kimwe ndetse n'imvugo z'abayobozi batandukanye muri kiriya gihugu cya South Africa nabyo ni bimwe mu bimenyetso karahabutaka bishobora kugaragaza yuko rero bashobora kongera ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twinjire ahangaha rero. N'umutwe wa M23 uravuga ati hapa ni wa vijana wa Minova. Ati ni wa vijana wa Minova ahangaha barimo barurira amakamyo abajyanye mu myitozo. Ati ngaba rwose barashaka kwinjira muri jeshi. Ati murabona ko ari benshi cyane abahungu b'Iminova n'abakobwa urubyiruko rwa Minova. Ati bishimiye cyane umutwe wa M23 igisirikare cyayo cyiza. Ati baraje rwose kugira ngo twongere imbaraga. Ahangaha ni muri Sud Kivu, Minova.
ati urubyiruko rwose mubona rwose aba bantu bose mubona ni abarimo barinjira, ati barimo barinjira muri izi modokari, ati barashaka kujya gutozwa na M23. ati iyi ni ijeshi ya gisirikare ifite mu by'ukuri discipline, ati rwose kandi igakunda no gukomeza gusangira cyangwa se kubadirisha nyine no gusangira n'urubyiruko, gusangira na bose ubutegetsi, igisirikare n'ibindi byose. ati ndabashimiye cyane rubyiruko, courage kandi urugendo ruhire, bon voyage. ati turabakunda cyane. uyu nguyu ni Colonel Nsabimana, aho rero yararimo yakira abasirikare bashyashya cyangwa se urubyiruko rushya rugiye mu myitozo karahabutaka, kugira ngo rero intare za Sarambwe zikomeze kwiyongerera ingabo ku mirongo ya mbere y'urugamba. N'amakuru menshi cyane mu by'ukuri, ariko reka dusoreze kuri iki cyifuzo karahabutaka tugendeye ku magambo yanditse ndetse na video yashyize hanze. Yanditse ati popular meeting in Goma. Colonel Nanga, coordinator of AFC bar M23, sends a message on hope, peace and security to the people of Goma. We have heard your daily crazy and have come to protect you. Ugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, wenda tutarabumvisha situation y'aha hantu uko imeze, aravuga ati iyi yari inama ikunzwe cyane n'abaturage muri Goma, aho rero abaturage bahuye na Colonel Nanga, muzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo bar M23. ati yabahereje ubutumwa bwa mizero, amahoro n'umutekano ku batuye umujyi wa Goma. ati twumvishe rero gutaka kwanyu, ati buri munsi rero kandi twaje kubarinda n'ahandi hose tuzahagera. Ni video mu by'ukuri ubona ko irimo ibyishimo cyane, mbona abaturage ari benshi cyane rwose. abaturage bari guserebura, barasereburaga cyane, nicyagiye bahura n'abaturage kuri stade de l'Unité, mbere y'abayobozi benshi, imbere y'abaturage bari bishimiye. ndabona Lawrence Kanyuka yari ameze neza cyane, ndabona umugabo Colonel Nanga atambukana na Bertrand Bisimwa. abaturage baraserebuye ku rwego rwo hejuru, ibintu biba ibindi biba uburyohe, babagezaho amagambo akomeye, babereka abayobozi bari bakimara gushyirwa mu myanya, barimo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Erasto, uzwi ku izina rya Joseph, bagejejweho kandi amagambo akomeye. sinumva iringara, ariko biragaragara ko avuga ati bari abayobozi b'Kinshasa bakora amakosa, ati niyo mpamvu tuba tugomba kuharibera hose. ati ko turi hano i Goma, murashaka ko tuguma i Goma? ati murashaka ko tugenda hafi? bati Kinshasa. ngayo nguko rero y'ibyo, ngira ngo rwose ni nangaha twasoreza aya makuru, ngira ngo murumva muvoma, murumva baririmba sisi wenyewe. nta kindi kintu narenzaho kuri iyi nkuru y'ibyishimo. reka dusoreze ahangaha, dusubire mu masaha ari imbere. iyi nayindi rero ni Rwanda Hills Media, mu makuru ya politika na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo, by'umwihariko tukaba turimo twibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'inkuru zijyanye n'iyi mirwano karahabutaka. ciao, komeza ugubwe neza, Imana ikurinde kandi uhahe uronke. turabakunda cyane. Shaka kwinjira mu rubuga rwacu rwa WhatsApp ni 07262254 101, ubundi tukabana gatanu ku kandi ku rubuga rwa WhatsApp.